Dipalopalo tša bjale tša tlhokego ya mešomo kudu baswa di bontšha thaelelo ya bokgoni mo nageng. Mothei wa Skills Empires Mkita Kebeta o tlhalosa ka moo leuba le le amilego mešomo wa bona wa go hlabolla bokgoni jwa baswa. It's hard to say you're imparting skills to somebody when you can't see them, when you don't know if they're doing what they're supposed to do. O mongwe wa ba amilwego ke leuba le ke moithuti wa ngwaga wa boraro wa tša bobega ditaba Angelina van Rooyen. O ba swanetše go ruma dithuto tša gagwe mathomong a išago eupša bjale o ikhwetša le magatlhanong a ditsela ka ga a sa kgone go hwetša lenaneo la dibeke tše pedi la go itlaetšwa mošomo khampaning. Even if you specify that it doesn't have to be paid, it can be voluntarily, it becomes very difficult even with that because the main issue is they can't accommodate people. Gore ga a tsebe le palo ya dikhampane tše a šetšego a lekile go tšona eupša tša mahlapela matsogo. By the end of November this year, we should be completed our 2 weeks because it's only for 2 weeks. They need, I think it's 140 hours. National Skills Authority šetše thomile go lekola khwetšo ye COVID-19 e nang le yona go thuto le tlhahlo eupša ga se a hlwa e lekolola diphihlelelo.